papagayam, advance Merry Christmas, iti tunggal maysa. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isagot mi nga ron ti part 11 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Isurat ngayon tayo ba sa wano drama itakat manipod ka ni Mina sa napudpunno anagan. Kastiman surat ni Pagayam Mina. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Adaman mo at kayat ko pa'y drama kan ka. Saan ko la kapadasan daytoy no dikat kapadasan mi itikabsat ko apadak metla abalo. May papanday toy iti lalaki ana boyfriend me. Rugyak ti agsalaysay. Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang ko nga apong ma. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay ayabanak ka naw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda ag dayjay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinagkaysabiag ay manjak mata. Kakaiso na nga wan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kaliti kandilay di pansyon na. agawid kayo nga rugje probinsya, nanang. Kapilitan ah. Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag matan na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga kanti pansyon na. Isa pulik ah. Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, kapadasat tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabaho, nanang. Papanan yung agi na. Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta, manang pilang. Umay ka. Ay, kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da Juna. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Jonah ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't nga binuntis tayo sa kampusan daw. Uwang nga raw Biyana! Kinain madun ti pansyon di daw eh. Nagdadagkadan. Kinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Jonah. Si kaditaw, asyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Agkuyog tamina. Ni Jonah ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Jonah. O sige, nanang. Agpukaw kayo, numapukaw kayo, ah. Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan ah. Kaya't ko pa'y diagbiag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kaya't ko pa'y matiagpapas nga agbiag. Kas may sa abalaw. Tamo mat, no kasano ti stress ko idi tinay di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nagpa'y suksukunan, wan. Pangasay, amang milpidyaw. Wait, amang milpidyaw. Di na kami pa'y lasok-sukunan nga aggamsat. Kayat mi pa'y ti agbyag. Nanaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida ah. Nastamag time ti kinabalo may. Tagpa na kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antag nga asawa. Ang Miguel video. Saan na dito ti pansyon ni apong? Ha? Sa dinong araw. Gaisuwa da ito siya. Iti day di abanda. Sa bali day ito dungdung awan nyo. Ha? Kanunagan na mo da ito'y nakasurat dito eh. Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas. Sa bali nga rodante. Kitaan nyo mati spelling na anay sa balay. Kan Elpejo senior day ta. Ha? Ha? Ayun. Manang Senior mat nga agpaisaw. Biyana! Ay, just kay. Kunak ano iso da ito yung tipansyon ni Apong Mau. Nala, umay kayon.
Nabiro ka kung dayan ti pansyon ni Apong. Aday tan ti pansyon ni Apong Hilpidyo. Aywan, dahito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang Mina. Wan nga raw manang. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aaw nanang. Ante, Ah. Jak man makadungaw. Uray siya, makaisa makmatin. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apanchon. Wan nga raw. ala, agkatawa da din. Gumatang tayo iti babaw, itagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo nanang. Wan, tapno masumang tinay tagtagainip kaw. Ti panang sukon ni Apong mo kanyak. Jak pa'y kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kong ti pensyon kaw. Nayunam takurang dayta anak kaw. Oh, ataoy, nayunak ti kwarta Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino day di ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Ipay-pay lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduhan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Kun nga raw. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangpet a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino day ta. Angkel ko te kabduak na. Naira na pimasyar di tabalay. Iso nga ilawis ko matala nga umay makipangan. Ta nagawis da jo na nana. Ah, ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana. Ay, kasta. Ay, mangan kayo lataan, kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay uwan akabsak. Agamanak. Angkel, iso ni nana pilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta makin ka pilang. Ulit gayam ni Rongkilyo day jay. Wain ka ba, guys? Sa dinak inayaban. Tapno na amok mo't manang. Ay na, busy ka di kalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamambo kaya. Wain Mina, kat amaw, balo gayam day di asutaw. Ay ha, padata abalaw. Wain, isumati imbaga na kanyak di nagsarita kamay. Inala na pa nga roti silpon number ka. Ha, apingin nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya. Nanang, papanan nyo? Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numabanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot ton. Impabal ko tayo amin di kalmanan. At dapay mo't. Inak ito dang tasayang matlaan. Pangtadan nyo ngay. Komporme ah. Di ta kasit gan nakaaruban na tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman ah. Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Addan ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsak. Ay si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, ang yaman nakakapsat. Ay na, urayo mong ti malukong mo, ta ibalis ko beeg. Sige ay, sa anak matkit day ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga rog, kabsat. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadda nga rog ka do ka balo Kabusa mo gayam ni Pilang. Iso mo lang agkarupro pa kayo Wen, ngam ubingak iti 5 atawon.
Kung nakidi ano, ang kambal kayo. Ay, saan, Suto? Alala, mabilaan tayo ibalis ko to impadikom, Mina. Yaklaim pagaraw, ag pinpinsong kagaya, Mina. Wen, Suto. Imbagman, ngumsak, manalo na klahe. Ado siguro timula man niya. Idi ngumita, awalan. Nalako kami din. Narigat ang garden ita, taawan danaw. Kasta aya. Ewan, mabaling nga alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, kitwin na. Day talaga yam. Sure, Suto. Diyo na ading ko. Adda madlaw mo, kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada manang bilen. Sumanilpon damatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong lunganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Ape akas lang na adik dan nga ag cellphone. Wano agi games da. Saan samot? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Aywanan niya. Pasaray makiitak ida nga umis-isam kat no kas di nga ag cellphone da. Ang asino nga tangay ti katitex da. Nay, nagpapukis ka magmanang pilang. Weng, dadakadit ko itang aldaw. Ah, kaday, nukas ta. Adamot tunubyaw manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pay laeng. Anya. Agpadat ang arod amakidate ita. Ah, adamo kadit mau. Wun, ngam intun malumpay. Isumalaan nagpakulot ka manin ah. Itangag sa pa kanya. Isu nga umuna akon amakidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak pilang awan ko mati pangibagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alap na lang niya day. Di na ngaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Diyak amu man iti day diyak anakak man. Namin aruak ngamin ang analukaw. Suwadi nang kaya't amakin na yata manain. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukwain sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspusak kidain. Hintang arong mga nang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang. Nalpaskan anak hiday. Wen, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimatan. Una, tainak man mo't makidate. Nanamak man mo't ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Ay, enjoy ang mata. Wala, enjoy ang tamina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema rin Napanak pa nga nagpapukais. Nay, nagpakalbo ka mo nga agpaisawn. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusam mo tan. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka mo tag. Magbagay mo takulot mo Ay, thank you, para kun kaday taakulot ka. O anya, inta ka di mga anak. Maramdama pa. Ta nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pag na yemol. Ag-shopping ta ko ma. Awang magkwartak. Sa anak mga aming agpinpinso. San akas king ka?
Di ka madanagan, tada kwartak. Malain tag siyapeng, gatangan tati kayat na. Ay na, nakababain, Mina. Ay na, awan tirumbang apagbainam, taagayan ayatan. Agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilasyon taaway. Awang kumati pangibagbagaw. Wen, danag mo na yan. Imbagak nga danubyaw. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day, nga oray anyan mapaspasamakit. Awan to kumati pangibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto my love. Ay na. Ay na. At pada ta abalikid, Mina. Saan ka kadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga rin manang pampanunutak ti boyfriend ka? At pada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamot nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't la natayag? Agkad-kadakkel kami lang. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngum siya. Ha? Ala, pati tawon. Agpada na. Nga, nalupmag kaday. Nakutong, unaw katamtaman. Nakutong, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo ka day. Ay saan man? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya! Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kan kalugong yung kan. Why, inurigalo na. Asino ang kan? Isuga. Basta, adda nang irigalo. Sana on, adamang regregalo. Ay, Wan, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayaw diyaw. Ay, sanak pa'y nagawid ka na kaan. Dituyak pa'y lang. Tayo, dak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga ron, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpensyon kan. Pan, kaalalak laeng itay. Umarta nga ron intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day wano malam. Oras sapa? Agawid ta masapa. Tada pa pala iti malam. Sigay, si katimakaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon ka? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di tama lang ko matikay kung ibagakan ka. Saka mailiw ang maringgan ka. Malam Wan, sa ada pa pala iti agsapa. Sige, si kati matungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpin nakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ala, agpada da itinubyok, manang. Ilimlimid ni mutlaeng ti relasyon may. Taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan. Takitaem mo ti ladawan tinubyok. Sinigawat ko laday jay aladawan na di na kayat nga ited ng pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita ta nga road, Mina. Ngam agkarika nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot Agkari ka manang para kadatalaeng adwa day taon. Wang danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Paday ta. Ha?
Ni Soto, ti boyfriend mo, Mina. Unma lang. Sika, ni kadimot Soto, tinubiyam. Katuan. Apay kay, may siya lalaki tinubiyuta, Mina. Ayan nga, Uncle Mahong Kilyaw. Ha? Ay, nagawid na ni dyan lugar da na. Tap pinagawid na antik na asawa na. Anya, asawa. Nukasta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan na? Nakasarasaranta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirat dagiti nagasgastos ko kankwana. Ay uray siya mga, singirat ti awanan bay na lalaki. Apan? Ang tinaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yung nanang, auntie. Nagkuna nga na maki-boyfriend kayo iti saan yung ama mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apan ang bilin na kanyak. Ajak kano ibagbagati may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak pinamati nak ti lukaw. Naimbag lakit day. Tajak inso ko ti kinababae kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya bita, uray balo Jak magkayat nga eruk maadagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputad ng kidda, iwan no nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wine ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang biyanang. Tababakit kami, ngam na boyfriend kami pailaan. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kano ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnaakan saan una yan ang makasao. Dahil tangarod, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan mat dakas na kat, no maki-boyfriend kayo iti kabsat mo. Nagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binakatan kan ni ayat. Iso na laeng, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggon daway, ananggon daway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma. Panagbidot, apakadawan, iti adal, wendo leksyon. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script. To'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay drama itakat manipod, kanipagayam tayo nga ebang. Sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, dear Manang Biyanang, kayat ko pa'y drama daytoy, akapadasak, tammo kamakaitad adal, kadagiti padak adumdumngag. Adda ngamin ugalik ide ano adda makita kitipada ka tao, apalak kat jak itulok amarta pandak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alaydaa. Tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw, kat nakalaslastog day ta karuba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon na. Ay napakpakawan mo
Sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasingpo mo da nanalay da karuba tayo. Ay na, aging sisingput kun aging hahambol, ngam kinapudno na, pasikat day ta kaaruba, ha? Jak korsonada ti ugali na. Jak amo no niya launa ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kaskasano. Naimbag ka, tasin sa dukan. Ay na, nagriga ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana balay, tadakal ti sweldo yo. Ang dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldo dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka, di mo mat kayat. Ay, mabuti nga, friend. Ma, adto ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itad mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo ko. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanda ito'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da nanang kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga nanalay da. Kayla, friend. Kas kalagpalpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanak la ko mamakin nili ko nilay ka. Ngaminig kandak matiti kakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang nga. Ay na, makagatang tayo iti importide, nga oray saan nga agapu kadakwada. Kas kalagbibisin nga main. Awanan na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo ta. No diyo kaya, di siya kimangusar. Ne, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo data. Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan na. Ta, kaduan awag-wag at aggapo sa bala pagilian. Lan, tayo nagkungarudag. Ay saanan. Dito'y napailaang ruwar. Anyat electric fan am dito warangan. Kaawan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito ruwar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Kuno saan? Idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Sanain. Dito'y pailaruar. Tipagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagsweldo ka ang lakay. Way. Da. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. Mayat pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mutla da ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Di tayo pala usarin. I-display tayo pala dito'y. Anya? Naglawag ka makita di ta kalsada kahit. Ante ibang, negosyan di ka matgayaman. Negosyante asasawa mo't si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado matante naka-display nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawa mo't kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Apay nga ada da ito ruwarte balayaw. Wan tawan space di taunag. Ado unay nga minun dagiti appliances may. Aya, Wan
Apay, dagitila di abroad ti anak na ay ati makagatang iti kakasta kangina. Uray siyak met kabaelak met darya. Di ka pa ilang araw ilako dagita. Tapno ada serbina anak ka display dito war ibang. Ay nasanan, ibagadan tupay nga grigrigat tayo. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayo? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti madi nga bagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agul uli magdalaan, ngam iti ununod da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtuto iti napigsa, masapriyan da. Ay naawanan ti tudaw, nalpasan ti panagtutudaw. Mabayag tumanag sa tudaw. Ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo. Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wen nga rod. At dagayam wagwag a wall clock. Kuun, basig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatang kula itinalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumot dagita nga igatangan niyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandang. Ha? Gadaol dagita rilo? Tagtagarya. Wen, iso analaka. Tadadakil dagito yun. Masapul ama ipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga aganda. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangit ka kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kadilata. Ikatiman dagita yung bitin mo dita di arulero. Uray ko mano dita o nagtipangikam ka dagita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayin. Nagbayan ako ma. Kaya't kumit lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan at dadail dagita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti rilo-rilo ti balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Ta dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay man yan. Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mat iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw. At dayo sa kabanan. Madlaw nga daapal mo king kuana. Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gapot kinangato na. Ay na. Ad-adaw nga amang ti kwarta nila idangam sika. Tabak na nga yung dagitanak na. Adaw ti mangmangta di ti kwarta na kuana. Oray kasanutan na midam, di mon tumartaban, ta saan kamay abak nang. Basta, jak kursonada ti ugali na. Limas taog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan nagpakulay iti buhok na. At dan samat ngamin boylet na. Jak amo Susaba. San man ati lalaw-law ati mabakbakitan? Tila at atabam. Intun adda makanggagking ka. Kaya't mo ti maidraw. Ay katpadasan da sangwak ina. Ibang. Ay so, sanak amabutang. Di oray agrorotap ti kaso da kanyak. Awan bibiyang kau, sanak amabutang. Mari ibang, kaya't mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal di daw agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday daw. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sanak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda.
Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga ay akastamot ti ibagbaga, mare. Nariga, ti agpalpalanggwad, layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Ti biyag, ket kaslapilay. No ti amam, ket kanayon nga adda ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, layda. Sana kanayon nga dakwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dito Ay, ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, ta pangikak iti mapalingki dayta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud di anak ko ng mabuteng ako nga agmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturud ang ag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito nakaparada ito'y parangan nyo ngayon na ibang. Tricycle yo. Wan, Ni, imbag man. Ibiyahe yo. makitan to ah. Ay, imbag man. Andun sa mati kwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi daglaslas daw. Tatibiyag, ket kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kasla da kagurgura yung akaruba yo Ay talaga nga da. Nakalaslas-tog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga da di ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayong dito yung balay. Yak amo, nanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag. Makaungit no agdamagak. Binulod ka! Abay aya, atila pa kasiksikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan niya? Man nakibiyang kayong agama, ha? Ala, di yun ikaskaso ni nanang tatang. Ang mga nuad-adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabiit. Ay na, inak ka naman awawiran di ako iti abroad. Ay, happy trip, anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay, mala. Pasarabuang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige. Butas to nga rod ti pasarabong kanyakin to nagawid Sapatos, nanahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Day nakaikamangan ti may nga anak ka. Aya. Inak man iliwan dagiti apo ka. Ano ka ti pasalubong alako da ijay? Mangisang petak tao iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay, katuan na. Apay, dagiti laad anak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao Ha? Ay, kompormento nga rodan no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taud latan itapuso yung. Amom anangin na ti plete. Pangala ami ti pagplete mapapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar ka mo't iti pagplitim. Ay naibang aya.
Langag mo lang agabrod nila ita. Tulad ng balay. Ayaw ang baon. Talagasan ka nga agpaatiw itap apala makarubap. Apapala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day ngay. Ay na, nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalit yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan na bagyaw, nagpigsa. Narigat ag biyahe, no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Itulin mo na ita. Ilamang mo. Tapno awan pagpliti nga mapalit yung Mindanao. Nukas ka? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Uy, indis kitaran na nga ron ti pagpliti na. Yak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidon nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsaba ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan da gitay appliances ijerwar, tinakaw dan. alak. Ay, dahil tanti bagbakakin kaibang. Ang langita. Awan matagtatakaw dito yung lugar tayaw. Ultimo da gitay dadail awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay nalit na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringag ngam sana mariaing. Awan matsugat na. Ngam addan sa impaangaw, puno impakanda. Iso anaimas titurog na. Niya. Ayawanan, sabay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tinadumay jay. Gunggo na ma. Natanggal ko mo tulong. Ganamam. Dahil tangaming ka. Talaga palpalanggod ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na. May stress akin ka ibang. Sinahan ka saan? ay saan alakay. Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Kunak no paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam pagyamanak ta saan. Manipod iden ko inaramid ti kasi ti inaramid ko iti kalabas kat nabayag metan ni Laida akarubak ija abroad. Kat sagpaminsan laang nga nagbakasyon iti lugar me. Tunggal makitak ni Laida karubak malagip ko ti inararamid ko iti kalabas kat mababainak iti bagay. Aklo nag-adakkel ti apal ko idi kankwana ngam idi dayjay. Ta saan itan? Alakastan ti pagayam mo eba. Ala, adal wenno leksyon dayta para ken ka pagayam ebang. Sana dakes ti umapal. No lakit day ta nasaya at nga apal. Di mo pilitan ti mangartap iti padam a tao. Si kamot laeng ti marigataan iti kasta nga aramidam. Ang amala, pasat tinapalabas dagitan. Kat pagyamanak ting kapanangibiglay iti kapadasam. Napatsa kapakaadawan iti adal wenno leksyon daytoy nga impadramam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam ebang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorad wano inyornos para ti script. To'y pagayam Eugena Almoite. Agyaman kami ken Diyos tagngina kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kumata nakaradkad, wano nasalun at kayo kanayon, iti inaldaw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong, sana pudpudno anagan. Kasto iti kunana, dear manang biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko, sana pudpudno anagan, ti padramakkan ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sinaanda, gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na.
Nasaya at tada kayong tatang. Ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat na pasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agim-imo ni tiangin. Ay, unay hindi kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmatigay balay man. Apay, di mo na ay ayatayin dyan na kaulota. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan ng imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay, nakita ka mismo, tatang. Ang daki na kuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano mo dayjay. Nakagidan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nagkipindaya. Naginakbay daya. Sa makidi, Ang dangamin ampang niluta. Nalaing ngaglimag. Ay na, nukas tamla ka na yon. Nasaysaya lang agsida kayon. Ay, manja ka, tatang. Nakarkarong naglalaki, nagsina kami. Awan babalin mo, no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar? Ha? Naumakan kan niluta. Iswa kayat naka nasinaan. Apay, hindi nakadin ikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, sorry nga roday, no masobsobrak niya gimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinaan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Lading itak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangadang ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinaan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pisos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Ah. Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat patilaklak amakan ka. Awan serbina. Single man nandiyan anak tan, pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na ati agbalin na single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nang imon na. Nakaululimag di anak ta. Kasla pimpiman mo't lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas. Kalpasan na. Agimon imaw. Nay, ay papanam kikaw. Nakapurma ka mat itikas taon ay anak kaw. Inaman sarong karan ni Liberty, tatang. Ha? Sino a Liberty? Di naglalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan. Untatang, ay na, waklunan na dayjay, jackpot! Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto madain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agimon no makagapaw. Basta di kan mapan. Uri agbakan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem tirmuar kikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka mat siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay Mike. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno sigurado nga awan agaram kan kwa na. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayjay balasang. Tanong napintas jarmam. Ay awan. Kanayon to ti panagapa yung manayin. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko. Ay nainsan. Awan problema kan ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Kan madlaw na singpet. Insan?
Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adun to ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang rap, jak patuloyan nga raman ni Libertay. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong nakadago sa'yo? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pay. No, kusta, kaya na mahay. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iyawig ka nga rodin, iti balay na. Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatakmat no awan pa'y urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tanang. Sige, sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchin tayo dyan, wangkaw. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdenayaw, ah? Ay, kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasar, may. Anya? Saan nga tan nga agihimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista hindi asawain na. Mahilig to iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man tanag ginustuda. Kawa na. Agkaropro pa ng tupay. Iso na siguro tinaekare para iti tunggal may sa bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paysa. Ay nabayagan ang loko dahitan. Iso adakal ti pamate. Nga isudat ti agkagasat. Olivia. Ha? Asino dahi taboy-buyam nga iti silpong mau? Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala dito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Ay, iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Dagita ti boy-buyam iti silpong mau? Cross mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat na iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi dyan videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Ada lang harudin. Yung magpantasya ka pa'y milay sa balay. Sila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak deta kat kap-kap na kan-kan. Marubog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya? Kanya pailat pagimunam ayakit awan matiagar aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kwa na iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kwa na. Agkrasmot iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anobyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasao ko. Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpantasya. Saan mat? Magpaisuma? Yagmukit din ti cellphone ko. Madya nga eh. Tinaboy-boy namin ti cellphone mo. Mahilig ka magamit ti gwapaw. Diya lang pag-araw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na impag, ti diyo pagkinkinawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kasano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Nandiyan ngay. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impake kamutan. Agawin ako, nana. Diyak kaya tanda anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masu nga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Naumakon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubosa mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas ti ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumet lang iti ugali mo. Ay,
Iso pampanawan da ka dagiti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagi mo na amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagiman? Apay dakas ti agiman ka sa may. Dakes no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Apay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan ng Olivia. Ala, lipatam kidin ni Olivia. Kanon to pa yung makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin ng nubyak. Iso nga raw dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na ti agiman. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Ikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagaram-aram di ta. Tasyak tiagsapul ita asawam, wen. Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay. Sanain, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man daytan? Basta, mambamumtaw. Mapantan to iji balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa lang no iso ti agbalin a partner mo. Sino nga minaya? Basta, mamuam taw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Bats. Kadwak ni Kiko nga anak ko. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Bats ko di high school. Naimbag nga oras yaw, Nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Bats. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Bats. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine. Tatang, apay anya kuwan tayo di tao. Umay mo arman ni Bats ko Aloyda. Anya? Di layar-aran nyo kanya. Pati bagat iparin niya, Shh! Tangiwat mo. Man ano ko ba? May mayatan ti bagat nga armem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpit na manipot abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agaram kan kwa na. Kan saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo na nakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tamang ano nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kinumayat ti saritaan day di kalman. Agkin natawa na pa yan na. Ang pitong. Kinapan manen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran naman ayn. Ha? No kasta? Kayat namut day ja batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayatan ni Kikaw taubing pay. Kahit nakarkaro asan anarigat nga ayatan ni Loyda. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loyda ti may bagay kan ni Kikaw. Ta sigurado nga awanan pagimunan na no ni Loyda ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loyda. Ada pa'y laaya mo ag gusto kan kwa na. Ikasar ko ni Loyda, nanang. Ha? No kasta? Adan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray ka pa'y. Baybay ang mampay laday takasar. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pa'y laeng. Amun pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamat kang kwa na. Amun na pa'y anaimbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar.
Agkasar kayon to, no talaga kap-kap na kanyon, titunggal may sa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil dita didingyaw. Nagdaklaro pa na ikalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayon? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan na, tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta a frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ah, Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na sanay, jak paganano akitahan. Ha? Hindi ka teman ay taladawan na dita diteng. Kagurgura kakikitain. Ha? Malapat ti kayat mo. Ikatak day taaladawan, idulin ka. Saan? Burakan ba ita prem? Di mo idulain. Tapay nga idulin mo. Ay ayatang pala nga ging kita. Ah. Ha? Ay kwa, sayang Basta kita- burakan ba ita na Kanda kita kabinet nga inaramid na ilako mo. Ay saan nalagdada kita kabinay. Ay, basta ilako. Tadyak kayat nga napay la pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Adala nga rudan mo, bimang. Ngayon day pala asawam, ba't di pang panunutan? Haw, panagin solto, tikas tangang raramidam na Ala, ilan ano ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matan. Kastoy, tirumbang ka na gito yung aladawan. Pisang-pisang man. Ay la, di mo pisangan dagita. Nga iduldoli mo pa ilada gito yung aladawan, tadya asawam. Saan namot la aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Luida. Ay, ayatan pa lang aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wen, tagpay sumang ay supay lang tiyagtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Ah, Pagibiyangam pa yan dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbengam amang garaw ka dagita, tasaan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan, awan latta karbengam amang dadael ka dagita. Oh, jaklaim pagaraw, kastagayam ti ugalim, naimon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anopiam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim. Isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam kikaw. Kunak no awarin ti pagimunam. Angam adam lata. Tatang. Ay, awan manain. Sininaan da ka manain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasanaw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay? Nagpasumang nga. Ay, diyan ka mukhang ka. Mala. Kastamlat ta karuday. Uray agbakan. Diyak kaya tayo ti agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanya. Ay, hustog! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilang. No di kag balbalew, awan ah! Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga rod, ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko. Tamo ka din tumatlag pa o ti relasyon da. Gapo iti ugali, iti anak ko. At damatlag ta dagiti nararam na. Ngam kanayon da bastadan, tamo dan ti ugali na. Katita, awan pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan, tuy pagayam mo, pitong. O nay mata, nalabos mangagpay so ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan niyo mat,
Ngamno apay adilat ta agbalew. Ay kat anusan na at agbalin abaak. Tawam mga ron makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom mga no makaamiris tumetlaeng kat agbalbalew kat makasarak tumetlat ta iti agbalin akatakunay na iti agnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Pagayam Pitong. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y Pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello papagayam, happy December, iti tunggal maysa, kan advance Merry Christmas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kan ni Domingo, saan napudpuno anagan. Kasto iti kunana, dear Manang Biyana, may papan kada katugangak ti kayat ko apay drama. Nasingpat dagiti katugangak kanyak. Iso nalaan tanudad duma, sumro ti pinnasugnod da, kat tila aramid da. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Lakay, nakarubot kan? Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni plan-planchag pay latoy badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pay la planchaam. Ay, saan naka-komportable no saan na maplantsa ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Darasabkit di ta mapantan. Adya, mapantan ko nam. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos sakpayan. Kanya betabado mong bakay, nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad, sa atidog pa'y timanggas na. Kas na balkot asumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayap tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadok. Daytoy latmayatan. Kanya betikas ta lang amon. Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usarem. Naglusyang kan. Nakababain. Ingka pumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay iso ti usarem. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo, gapula ang itibado. Diyak nga rod kaya. Kasla teenager to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, lakay, imawag ni Nanang. Inakbit itad to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawas mo, Rosalyn. Usaran na ka nga agni ng itikasar. Anya? Agong ungot ka ni tatang, tadi na kaya tibado ni Nanang. Unay ay. Agapabad ka no. Agsangsangit ni Nanang. Tasaan ka no kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka no. Iso ngayon nakmalakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw. Nagsubliak mo ladagos. Sige nga, Rod, bakit? Ay lakay, pakituloy mo man lang ang lablabaak, tap na mamagaan. Ha? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo dayto yan, ananang. Na minsan mo lang inaramat ko dayto abistida. Ay, nyamat dayta. Saan ko akursunada? Diyak kaya tasukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngamno apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Iso asukatan yun. Manjak nga raod. Awan ti manggas na dayta kan nakiting. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang mati kagayad na. Manjak nga raod. Ni tatang mo kat ti masurutan. Iso ti magaramat di tano kayat na. Sige, mapada kong tamaladaw akon. Hindi yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kon. Imunan iji kasaran.
Iba-inak kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ng di nagdangdangkan. Sikat ti umadayaw no kayat mau. Iba-inak paikat nga asawa mo ang gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangkan ka ti ulo mo. Nagtartoy asawa. Ngam naglusang ka. Kita man nagiti padamanin ng nagpipintas ti kawusda. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduogan ka alula iti kasta nga ituram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit mat ti kasta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di jabalay ang king dito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay, dumundun ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahal ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Jak na sangputan. Awan ka no ni nanang iti balay da. Napanan na nga Saan mat ngayon imay ditoy? Ay, reply ibagam nga wan ditoy. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Adaman text nan. Awan dagiti kawos na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang iyo. Ala, nagtalaw sa amag ka nun. Nagdalaw. Apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Auntie Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kathangkay nga madanagan ta siyak ti makaamu kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamu kada kayo. Anyat serbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo da, tante. Siyak ti makaamu. Sige, ante. Agbata kayo ti boarding house na mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray parawalis ditan Tinapatag, matulungan kang agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan kay di parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akken ka ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na ka now. Adda ka nung di pag-abangan ti kaanakan na. Ningay Lilian. Taya da parlor na kasinsin ko. Anyat kukuhan na ka no ijay ngay. Sumursurot ka nung mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano nagdumamait. Para gatang iti merienda anda kanin San Lilian. Maapi ka no api manaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin. Kapuiti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidan na kuma. Ngamawa madengdenggan na. Ipili na matikay kaya na. No kaano, bakit kan lima kay kayon kan ni nanang? Isumati sa inyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kaw-kawas. Diyan nam Ay, managpasugnod mata ni di bimakit. Sana sigo na kas jay. Ay, kastan sa kano nga men, no bumakit kan lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkiti nga amin, nga mukadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukasta. Ubingak pa yung around. Ubing pa itiriknak, ta sa anak mga arsagay akas itiinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi dan. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayaat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kita nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kita nyo. Allah!
Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kasto'y tirupak idang tawanak itiporte. Konak tumat ngamin kanya yo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkabos yo. Irwar kun to amin dagi dya kabos nga hangko usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanya yo, ante. Anya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo dito para itiro payo. Tapno mapukaw dagita riyangkal suwan no kurarat yo. Nay, anya ngay manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro, dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pa hikit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taagsubli akto. Saan pa'y nga ita? Kaano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawin ak, Gordo. Di nagtumul nga tauyawanan no makita nak. Anyat kat mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag kaiso nga imawag ak. Agawin ak tao, saan pa'y nga ita? Urayam, ti panagawid ko. Bye. Sige, bye! No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wayne Rosalyn. Makitam, di mo lang makaibtor ti Luka ngay nam. Ha? Kay liw na mo iladay jay so ngay nawagan na. Kung di talaw, sa ita, mailiw mo ilang round. Kat, inayayo yu kuman Imbaga yung agawi dun. Wan, imbagak. Ngamjak inay ayaw. Apay, ubeng nga masapol ngay aywam. No agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit ang bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka yung kasarungkaran. Kumusta? No, yan ti kasasaad na iti ayan, ninsan mo alilyan. Winman? Ay, kaili ko ni nanang. Di na ngamin malagip dagawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Rosalyn? Ala! Nanang! Da kayo kadidaitan? Kituan! Apay, di nak mabigbigan? Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay so, Rosalyn? Nanang! Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo, alilian. No, kaya't nante agawede, adakan niya na data insan Rosalyn. Hangkumat nga lapdyan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamag ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Mawatak tirik na. Gapo iti pa nang pabayan ka no ni Uncle kanya na. Wun nga rod, kun dakkel tinaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang nga ba nagdata insan? Awan anyaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordo, sakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Lolita? Si kamong agpaisaw. Nagpintas kan. Ay miss you, Lolita. Ay, miss you to, Gordo. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Ay, di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla,
iming pista ko dil tarupam. Ken tabadaw. Ay na bagbagay mo. Ay kasta ti kayat ko akawas. Siksi baday. Ay na. Kas kalag taon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, Gordaw? Wun, bakit? Ay na. Ay. Malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Ay na. Nay, mabit lang, Gordo Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabaling tagpasyar. Asino ti pasyaram? Ken asino ka? Gordaw, pastrakam ta sa nga ilik ni Andrew. Sarungkaran nak. Anya? Kapay? Isuti mawag itay. Pastrakam ta sarungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan. Masuro na kay inayaw. Ay, ayan ni Rosalyn. Rosalyn! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya? Ika pagpagaan dyan nam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampakan. Ha? Apay aya tatang. Kaya agasam, imubing latilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betay. Anya? Ay, pimintas mga min ni nanang. Isungarman da siguro na. Ken, di mo't kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Wala. Ang adak nga asawa nang magawat iti lalaki amang sarungkar kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na iti kas dengar aramidin na. Ada pa'y mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mainayaw. Ha? Feel na mga awatan dag iti sagot da ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam Lolita. Inak makitsenda. Makitinda ka kasta ti tsuram. Kas kalag paparam iti kasta kay tsuram. Ay na Gordo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawon ang dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam taba daw. Ingkag bado iti nagayan a bestida. Ken atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Idi, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita... Basta ikag sukat na eh. Diyak kaya ti kasta nga itsuram. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Naki-attend na rin ti birthday party. Apay aya. Kinapay nga, gluluwa kayo. Ay, sumrek kayo man pay. Ay, jay na yo Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jaming da. Kadwa na. Iti balo ababakit na barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sus. Madia. Ada kayong asawa na? Maki-boyfriend? Hindi na ko nikab-kabilangan nga asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangan ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarom nak ngay. Kit saan kamat nga insukat. Tasi kamat lat ti pagaw awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga main. Aram kanyak. Ay basta idarom ka. Hagsagana ka. Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam ti kasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay, natumpag kan sanday. Ay, tatang, pangasaw. Ay, pagsaritaan nyo tinasayat day toy. Di kaya kabil, ang mga nuda kayo timaidarom. Ay, nabastag darumak no, kung nakagdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling kaw. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang pwersa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyaw. Ibagbagam idealo siya ngak. Ay, mala suri nga rudag. Uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain.
Suray. Ala, sorry mat nga raw no nasulisog ak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nagpinakawan nga rod dagiti katugangak kat naurnos damat laeng ti bagbagida. Kat manipod iden naragsakdan nga agdenden na. Alakastan ti pagayam mo Domingo. Nalaket na saya at atan nagkapyada matlaeng kat saanan naala iti darom-darom. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Domingo. Dito'y darama tayo.